Saši Tanurđić. Ovo je naš trenutak. Ovo je pobeda. Pobeda, pobeda za Vuketa. Dame i gospodo, Novi Sade, na klupi za Sose i Ale. Pozdravite jako, Branko, Sosa, Radi. Gospodin koji je utakmicu i pobedu posvetio Vojvodinu Boškovu. Cela fudbalska Srbija pročitala je za koga je ova pobeda. Iza Sose na klupi stojali su hrabro. Pozdravite ih, naši treneri Milan Kosanović. Ovo su njegova deca. Zoran Vasilović. Čuva je naš gol godinama, a sada ove sjajne momke trenira Saša Tadić. Da svi izgube i pre nego što izađu na teren. Pobrinuje se trener analitičar Miloš Bašić. Miloš zamalo. Dame i gospodo, da smo živi i zdravi još godina 100, naš doktor Borko Vukasa. 100 godina na grupu loše, bravo doktore! Fizioterapeuti Goran, Marijan i Nemanja Milić! U sigurnim rukama! Sekretar stručnog štaba Ognjen Krsmanović! Čovek koji vodi računa o svakom detalju. I ovo je kao kada bi sada trebali da pozdravimo nekog ko je daleko, daleko, duboko iza zavese. Sklopite ruke za jednog momka koji odrasta uz Vojvodinu. Danas je njene kolon, zove se Nemanja Jopanović. A sad ćemo malo ozbiljnije. Još jednom, pre nego što krenu momci, jel može jednom? Ko su naši šampioni? Šampioni! A na njihovom čelu kapiten Rada Nemanja! Za njih dolazi Nenad Kočović! Mirko Ivani! Bravo! Mirko Novaković! A sada još jednom sklopite ruke, prezime znate. Bio u Vojvodini, odlazio, vraćao se. Ovaj put došao je po pehar. Čovjek u zadnjoj liniji, Nino! Ovaj nam je došao kao pravo pojačanje. Juče je odigrao Lavovski, a vi sklopite ruke i vičite jako! Darko Puškarić!
ići u finalu. Strepeli smo i čekali i videli sjajnu partiju. Lazar Veselinali! Još jedan borac iz drugih redova. Sklopite ruke i viknite jako. Luka Luković! Kad kažemo naša deca, sva su ovo naša deca, imena im dobro znate. Ja ću reći ime, a vi prezime, jer smo spremni.